Angikubingelele sawubona kunesinye isihloko esasikade sikhuluma ngaso ukuthi umuntu owakuhlukumeza wamxolela kanjani. Kanti ke namhlanje kunolunye udaba lukasisi esikuphathele lona. Uthi hi bhuti, mina ngicela ungangivezi, kungenzeka kube khona ongaziyo. Mina kunzima ukuxolela lo owangirape ngina 8 years old. Qede wangishiya nokufa ngina 30 years manje. Kodwa kuvele kube ngathi yinto yamanje. Nginama-anger issues kuma-relationship angilasti ngoba nje umuntu wenza iphutha elincane ngivele ngizibone sengiyi-victim. Ngize ngithi kube ngaguliswa umjolo ngabe le pain ngiyizwa kangconywana. La efike ngithinte khona ila athi khona angibazi ubumnandi bokuba ingane, ngaba nenkinga ngingakabi ngisho yi-teenage, kodwa ngiyathemba ngelinye ilanga ngiyokuthola ukuthula emoyeni wami. Udaba lolu lukasisi ocelile ukuthi abe u-anonymous olubuhlungu ngalendlela. Kanti-ke ungathuli, ungakwazi ukuthi ukhulume nathi, share your story. Mhlawumbe khona bangasizakala, ungayibulali, sikhona sonke. Igama lami ngukhetha ukuthula ngwakampanza. Sawubona.